kana lang tonori sia kanu ga khogi Zelensky ga leba ani du lan chona badu bauda ko leba ani lan chona badu bauda tagai phana ji si tagai phana area khara da sis pya tong na sa tong singa na khotna ba an tonori hai tare ko leba ani country ani gi lan chona badu bauda country amana interfere tor kan da chobole ba amana interfere tor kan da sai tagai phana nai khoi changthok singa nan ba then matam khara civilian chutna ba khotna ba ko civilian ni mhundlo thok ba ya nari hai tare ko adugumba leiba anigi war dugdi hinokna isagi leiba konungda refugees singna drug mafia singna terrorist na torko lan bauda ekhoi je free movement handa bai je masa chai areas the government gi over lari bokholonji kari na bidum koi yam chau question beram lakre ko aduna khusin mi lani ko khusin mi lani ba jam clear oi pa mami khoi dum khangi ko maram de jin noi ka pale pu de phali ko noi ka pu le khre noi ka pu le khre adu moi thiem thero kan honari intra thiem no honna basna maram markanda community am dadi ta fa pura mentally physically financially pura harassment to bire ko nai bire ko aduna sugo mayam ji ko kyam kuina khang lagi to question ni lai je den amana mu tawri ba magi thong thwa sing je basin lo na yabra inan democracy manung da lo amana bounding tor bain tor lai badugumba citizen mayam ji na lai bu kholon je cheli ba kono je khongthang je basin lo thuga thok tor kang bu sing je basin mone tong tong si lo na ma du bain tor question ni lai ji ko aduna ji lai phim je khoi yeng batare lin ko yeng batare khoi ima sultana khoi hajik ima gi maira gi sultana hajik ma pl thaba hora bani na court ki ju direct tum sela kani den adu asigi manungda government gi tokhum to bathau ko yamna bias laitana ko chapchan masi logi tokhum to ithau mani khalakanda athu matamda free movement de khoi hanjaningi aduna yam ngangning de free movement gi matang ji de yam ngang me yam lekre lin ko khoi khut thin din yam ngangning ko ladiba kasi koi political leaders in jinang asi koi PR like ramni ga hara kan PR gi interest PR gi khulung chabal lor kan da a single word ko why the phumuk ta ba do then on the national government shaping gi intention nam da government shaping nam gi khonna gi lang le bi mo khul leiba moi PR le su MLA dile dina MLA ado hajik still moi gi side gi su free movement gi matang gi condemnation mamang mayam taw hore taw di ko continue process ma di free movement yahan biu yahan ga do ni ga ji moi MLA sing ji pullaga ekhoi adum law ko khomum changi dra parmani ko MLA jingi oi ba speech ta mouth speech ta moina pam do mayam su tawra leiri o nungai ta ba ji mo su yauri ko free movement mo yaning de continue civil society organization gi leiri ima ibe ningi na nomagi shuraga nomagi kana tawje manung dagi are are khaina ra puthona raga ngasi lebak ki damta ne ngasi ngasagi imagi mairagi ogera to civil society organization ogera leiri mayam gi na angam khaina raga free movement han ga dawni na continue ngasi tori thau mayam je so mana same thing lai MLA sing gi machin da gi ga phatane khoi free movement han biu yan ga dawni mo chwana lo thugai thau to ko muslim mak da khoi bayu da khoi lei ga je hai ba ya matam khoi oi hai tari pram oi moi hairam be ai khoi once amuk sai once in blue mun hai tari ko mo gi letere ta mo gi ashok e ko letere to da condemnation ga letere mo tho maga to me election gre ba ko ara ngasi lai MLA sing na khoi yam ngai si PR like re ado ko MLA ki shakti le jedre power le jedre na harga silent spectator election laga nang thagi praja sing je ngau tham ba da sum yeng le ko le ba je si nuai ta ba le duna le ri se khoi kana khoi na je ning duna MLA ha ba ki post di le ri bani na moi da honorable MLA ha ba ki tham le ri bani na moi na democratically as far logi manung ngang ba odi myam le ngang ya myam le myam le din praman adu ki poto striking ko to honing khoi le ba ko anang sagi civil society organization gi le mai ben da gi na ma ya da gi ko CSO leader mayam ji na laum thu lau jini ko khong jini kayam kuina moi laum duri ge tha ni hum lar ko da kai de financial kai de paisa na moi laum dui no kai da gi moi kan to gom de na khala tok se gi tan gi ni hai ba gi pot na sum le na re ba khoi ji ko then paisa leite ko then family pu da ba ya de du mayam khala kan da lady ba stakeholder mayam ji madi kayam kuina how many days nim kayam kuina koina miyam ka tho laum le gi ko adu mayam do lahon bigi hair ga sumanung da internally mateng pangum changi aduna chugum coordination yam da udabagi mami khoi leiko aduna lady MLA sing gi kholni ju ta chena ko yam kana loina de hajar roi ko loina mukti hajar roi koi nuai ta MLA yam yauri ko mama le ta chena nushiri bra matau mana honari bra tat par ki tawri bra question no yam le chatpa yadana le raba sahi ani ga thatare ni ba sul ba ji bauda koi adum yajar kani le buduna di le sai area se khoi jing na paisa paiba ko paisa thokpa government service ta leiba dugum tawbangam kangu sing dudi mogi hingna bagi labi any kind of business nor any kind of ana yakin nor any kind of macha masul mai basing tambagi na any kind of magi official purpose ginong sapta di moi flight at any moment ko any glance na moi di paisa photo sapta ngami ko tabudo middle class leori ba khai lai ba khara snow magi hati hati shuru sari kangu sing dudi ngasi guwahati cha ning ba
any Kolkata channingba Delhi channingba whatever my purpose of mutung hai tare ko adi chhatra na ma ya ma si competitive exam da mapan channingba mayam lebising je hana Guwahati exam center piramba exam tharma mayam ma Delhi da tharma mayam ma Maharashtra tharma mayam ma Kolkata tharma any kind of hingan da bisat mayam jing sli ka daure financial position mong ta drabnina ekoi magi naha sing yo magi lifestyle je maning halle ko masi Guwahati chappa ga maktre ana laying ama yeng hona matam da Manipur phate ha banate ko adu Guwahati chala yeng jara ga penja ga dowa Guwahati chala yeng ore ha kan hoi afaba lebo khon lebo chindo adu gi free life singa si phangdra bane ko adu ngamna hona ba yume ke yole ko awa ba wa sum ko be una rabane chuma yam je kupna yeng chang eduna lay free moment gi matang da thoi ba isu matang da lerin pen da ba nuai ta ba na tra na sa gi ngangning badi yam lai re ko adu yam kan ngang nuai tre ko ha jin ngi je ajik quarter lae quarter isu yeng court ki ka ju ko yeng ba tare hojik tabu tabu sigi manung da lai ba du ma nga ma thau pai bi ba du ma leader sing jina ko Manipur gi du ma ko gi idea of Manipur na ta na ko gi iman lebak Manipur je sai li sang thama mai pai pun thama sai li sing mari mangai puari le ha Manipur je adu saktam ji ngakpi ge khal da khan da ga di ko too late yam matam thengda badi pharoi tam thengda badi pharoi athu matam namagi decision logi rakanda ipai pun thamira Manipur je hanagi Manipur oiram hona matam da chapchan thodang lobum changi thodang logi rakanda du ma thodang logi tungi miro namada hetare ko tungi miro namada ekoi thodang thona da musina biram changi ko adum tadana yana ba ko mamangi kuki naga adagi kuki naga kuki paiti tamagi landa sai tare changi sai nipan changi ga haira kanda madui matam do dum lowni hetare ga di matam du ki kuki naga kuki paiti tamagi posik tuga handa kuki na particular maiti do tai thok siga ni khenai ba ko manam di hanak ti tangai padana kuki na torai thok se tachina Manipur thugai ga har ko ne ko Manipur thugai ga ba wai se ko yaning gadra ba adu sum thaktam ko dawre kuki hai ba kangbu se ekoi kana ko makhana sam haibal lai ko ekoi leminner ko to yai ka shukai de ba tabu they are all refugees they are all illegal immigrant hai ba sum confirm ne ba tabu sai area si da Manipur leminner ba to maram sa part leminner si ko koi ka shumoi chalo koi ka tar manate as par government gi magi record ki matung ina 1950 gi batch year dai koi sector matung da legi do ka kangu jun leminner si ado mo maring ta da ba koi mamangi le ba lenga na su habi gi koi leidana ko 2000 ke adana koi Manipur da yum lising ma sawa mi nate ko yum lising ma sawa hajila ki report le na haile adi yum lising ma sawa do na ngasi 2025 da mi kya hengalam gani adu mayam jing do phajna screening tor matung da 1950 gi batch year da gi koi na karop tor matung da adugi mamang da le ma kangu sing do na koi lemina tare ko lebi ya bisnuna then adugi matung da lakpa Manipur chugaya pa kangu sing do di maram da halang mi bini khangde logi matung da pha bani khangdi pun tor kan da poto ka ka nong lom chang hetare ko adugo mayam jing do ina sum gerong matam da adugo mayam jing do as far logi matung 1950 gi matung da lakpa kangu sing je tan thok da ga di mo hanmam le re na irang kha tawsla ji nomai kapsela ji mi hasela ji mi hatu ji khara yekai tinga tor ji metai simda adedi khara le ga dum khara sangma handra ga khara compromise adedi hasu tor gi da pramani ko hasu mayam kangu sing je sum changdana ramina ama jamu nomai kamna lepe loire irang laitre ko laitre hole ko den amanum ko tawre 1960 gi ga 1950 gi ga bercha ga thong hong dai ko hasu adum kuki ju kuki le hon to le hello ko khana no chena no hara khoi roshme phim to dore ko adi tar ga da gi area du da justice to phangi bra question ni lai di ko adu kana na phuko da question ni lai ne ba adu lai phim se khoi ha jeng di lal loi ge loi to ko Manipur da influx to hin ngri ba du illegal immigrant mem ju di as far logi matung ina ko ai khoi khando kan da maram da khoi deport to ki no khoi honam change ko an chap chana Manipur da drug mafia kuki terrorism de phim sing ja khoi khangdok tri ba udi ko Manipur gi leimai da gi drug mafia ma tri ba wa Manipur gi leimai da gi kuki terrorism ma tri ba udi khoi tumina tu have hundo adune la ki point ko aduna le phim sim tang de khoi na haji free moment han da ba si yam noi te ko masi puari da sakhi horani ko aduna tagai fa sahi ani ga thama tok tare ko sahi om phaba gi mom stage ba da khoi la ba aduma free moment han da ba se Manipur gi puari da Pichribi ki puari da Pichribi ki puari da du Manipur ha lebak to adu dai masagi maramdam masagi mama lebak masagi jati masagi furup ko masagi maramdam du da free moment chai ani makhai ahum yan de ha se masi Pichribi leimai da mubu kali te le ho por mane ba adu madugi kali do matam da puri ba lengak matam da paibi leader sing matam da puri ba scholar sing the leader sing do madu general heading actually te ba ko aduna subo mayam khanbi da kan da athu matam da ko athu matam da ethnic crisis ne hairabani na ethnic crisis to gi manung duda tangai fadana wari sana bi ga ngana bi ga do center gi level leader sing tongna biu ko
तब प्रजा मी लाइफ लाइन तंगाई फदना एशियन कम्युनिटी एक्ट सिंगीब लाइफ वे है लंबी थर थम्बे तहनजनी तहनबीग्रा थमजरकान अथुब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की डायरेक्टिव मनपुर लेंगा की खलोन चिंजनबीरकान अथुब फ्री मूवमेंट से याना होनाबियू सुम सांगदरको तारगदी को थोम थोम मैम थ्रोप याय हुंदो थमजगे ओजा मथंग